Danas pravim slatke rolnice od sira. To je tradicionalni desert iz Homsa i zato nam je potrebno 600 ml mlijeka, 5 kašika šećera i 5 kašika gustina. To ćemo sve da kuhamo na laganoj vatri dok se onako ne zgusne i ne postane kao puding, i onda ćemo u to dodati ružinu ili narančinu vodicu. Smjesa je gotova i na samom kraju dodajemo narančinu vodicu, sve to dobro izmiješamo i ostavimo u frižider da se hladi. Na tavu dodajem sitno isjeckanu mozzarelu koju ću preliti sa 120 ml vode i ostaviti na laganoj vatri dok se mozzarella ne istopi. Na istopljenu mozzarelu ću dodati 150 grama griza i sve to dobro izmiješati. Nakon 5 minuta miješanja tijesto izgleda ovako i ostavit ću ga da se ohladi 15 minuta. Prije nego što krenemo sa razvijanjem tijesta, na površinu na kojoj ćemo razvijati nanesemo malo ružine ili narančine vodice. Ja sam ovdje već nanijela fil i sada ću da zarolam. Rolamo samo jednom, znači nema potrebe da se rola 2 puta ili više jer će biti predebelo, a tijesto samo od sebe je jednostavno za oblikovanje, ne raspada se, ne puca, tako da nema potrebe. Od ove količine tijesta koje sam ja napravila dobit ćemo ovakve 3 rolne. Vi možete sve 3 da ostavite u frižider i da ih režete prije samog serviranja.
Sad ću sasvim malo da ih namažem ovim sirupom i pospijem pistacijama jer se tako inače služe. Ja pri serviranju uvijek dodatno poslužim i sirup, tako da svako sebi može dozirati slatkoću. Ostatke također ne bacam, samo ih onako iščopkam, stavim fil, pistacije i malo sirupa.